hak arsau terik urisau arhajar arhusan keladan kena pule jong ka Synod College na ka snat pule jong ka political department kelej kai snobha chak than sora hak snong sokmi pat hakan e jinglej weni samla pule plaklan no nak jingam jelob hawa uneu khna bakladin upar shilong berang arhuis nem karta ka Dr. Jilengdo principal ka Synod College haba kren hagilat thai kubor ka ong ba kane ka jinglej ka dei parakhna klem ka jingtip na college klem ka jingbit na college kalapan pawi ti sosi ba ka jia kumne kalaban biang ba kane ka jinglej bam khna ka dei nyepan bej parakhna klem ka jingtip jong ka college dak sukhia na kaliang college klapha yo president ka wakil ka governing body vice principal bagi nongtre ko college sak tege jaka badan kane ke jingjia ke basngosi nagalen jo principal ko lomba hadu menta kim pat yo kano ke jimbatai ke basai habe dei barkane ke jingjia ke basngosi jingelet jongki kena para makihi klem ke jingtip klem ke no ke permission jong ke college ngisosi baka jakane ndrei ngakwa biang manban baka ni ke de ke piknik lani ke jing ke outing ke jongki ke ba klem dan ke no ke jingtip lani ke jing ke permission ko mga orang na kalian ke college nganong tip ba na marba ko mga orang manya ngim tip ngim dan any knowledge at all sa pangkani ka jinglet ngim tip adu man tarong ngim payo at clear details na kalian ke college ko ngamla ay man batay ihero kuno hikar gidon lang amay ka na marba ko no kindan kinahikay haba mdan jing tip din na kalian ke college claim dan permission claim dan any information at all to the college ko kini na kinnet it's just a group hi jonki shiparalok kialit ka ni di kumno kayong doon makikay? Kena kelas itu.